Саламатсыздар, Сүкөл онлайн YouTube каналының катталуучулары. Бүгүн 26 февраль, Каракол авто базары, авторынок. Азыркы чыгарылыш Япон унаалары тартып беребиз. Андыктан биздин каналга катталып, комментарийге сунуштарыңызды жазып, лайк басканды унутпаңыздар. Мындан биз кеттик эле. Toyota турат, бирок бара жоккен. CR-V Таунасы 96 жылкы 2089 лет 500 миң сом дейт, варианттар бар. Mazda 6 2002 1.8 300 миң. Nissan 95 жылкы, объем 0.9 4.5 расход 20 миң. Общий эле. Хорошо, азыр. CR-V 98 жылкы, механика, объем 2, расход 550 миң. İçin karasar, çukolları da. Nana ne I love it. 100 ming değil. 96 çıktı. Kia 100 ming değil. Hyundai A-Pass deyik. Объем 2007 жылкы 310 миң дейт. CR-V CR-V 95 2.0 объем 810 расход 380 миң срочно. Бүгүн немис автоунаалары көп экен, азыр терип Япон автоунааларын тартып жатабыз. Эгер биздин баракчага, биздин YouTube каналга жарнама беребиз десеңиз, төмөнкү номерге кайрылсаңыздар болот. Автоуна, квартира, мал жандыктар сатабыз десеңер. Мындай электромобилдер Кытайдан келген. Муравей китайский дейт, 2006 жылкы. Пулдар ушундай. 700 килограммга чейин көтөрүп. Китайстарды, япондордун. Такие номери бул 500 килограмм көтөрүп коё. 700 килограмм. Буларды кайдан алып келген? Чото жок эле мурда. Кытайдан келген. Постоянно чарптырасар эми. Жок.
Келгенде көп эле болду. Көп болду. Шаардан көрүшмөсөм го. Айдалбай эле турат. YouTube'га чыгарып коебуз азыр. Гравейлерде. Mazda. Mazda demiyor. Пробег 17 000 дейді. 2003 жылғы автомат. Объем 1.5, расход 7.8, автозапуск, центральный замок дейді. 330 000. Мини-торг. Бұл жақта корейский Тео Матис 2004 жылғы 0.8 объем 5.6 расход 140 000 дейді. Toyota Oppa 2001 жылғы 2.0 объем 8.9 расход 550 000 торг уместимость. Да, на метро типа Tesla. Honda CR-V 2000 жылғы 2.0 8.9 расход 630 000 дейді. CR-V'лар көп екен. 4-ші CR-V'ні тартып. Honda Stream 2004 жылғы 1.7 560 000. Odyssey kanallar жоқ, номері жазылған. Қайсы каналда? Ысыккөл онлайн. Япошкалардан. Toyota Surf 2003 объем, газ, бензин 15 000 доллар. Honda Stream 2003, объем 1.7, расход 6.3, 7700 доллар. Левый руль. $7200 номер жазылған. Серебристый степ. жылғы 2 объем, расход 810, $9000. Бұл жақта Odyssey 2 жылғы 910 расход 520 000.
$400'e berem. Boş. 450. Eşik açık. Salon var orada. Блогерler. Kaç atlayı? Bergen Eylül sonunun hürmetine Allah sana sizden başınıza telegram kırsık valileri takar koy. Eylül son bergen Burada Ipsum Aksvet'te ekmek çıktı. 2-4 abiyon 812 расход 630 bin variantlar vardı. Toyota Avensis 2002 жылғы расход 670-300 bin срочно дизель. Ошо менен бүгүнкү Япон автомашиналарын аяктайлы. Кийинки силерге онлайн скрип YouTube каналы болду. Биздин баракчага катталып, сунуштарыңыздарды комментарийге жазсаңыздар болот. Кийинки автоунаалар, жигулилерди тартабыз, советский машиналарды.